Dame i gospodo, molim vas da pozdravimo evropsku ličnost godine iz zemlje kandidata za Evropsku uniju i NATO, gospodina Zorana Zajeva, premijera Vlade Makedonije. Poštovani prijatelji, moj drug Denis Zvizdić, isto ministrije od Vlade Republike Bosne i Hercegovine, pozdrav potpredsjednice i ministara iz Republike Srbije, dragoj Zorani, naši umetnici, predsjedniče Mesić, dragi prijatelji, poljoprivrednici, građani. Nije da je valjda samo da me pane voli i poštuje, valjda me i građane Bosne i Hercegovine poštuje, da mi treći put po redom daje nagrade ovdje u Sarajevu. Ja sam srećan, ja volim građane Bosne i Hercegovine, ali volim i celog ovog našeg regiona. Želim da ova nagrada jednako podelim sa predsjednika Veća ministra, mog druga Denis Zvizdić, ali i sa premijerkom Ana Brnabić, sa premijerom Albanije, sa premijerom Crne Gore, premijerom Kosovo i svakako svih ovih naših 6 zemalja ovdje. No moram da podelim nagradu i sa premijerom Bugarskom i premijerom Grčkom, zato što premijer Bugarske je na posvetio puno pažnje našem regionu Zapadni Balkan, koji želi da bude polnopravni član Evropske unije. Svakako i mom novom prijatelju, premijer Cipras iz Grčka, koji je napravio hrabri iskorak i konačno zajedno rešili 3-decenijski problem koji je bio između naših dve zemalja. Kreativno smo izmislili ovaj model kako da se reši senzitivne identitetske pitanja i da obezbedimo budućnost građane i Makedonije i Grcije, ali i da utičemo pozitivno na cijeli ovaj naš region. Ono što želim da ispratim poruku svim građanima ovog našeg regiona, svakako i poljoprivrednicima, produžavamo da radimo za vas, poštovani građani i poštovani privrednici, zato što ako mi obezbedimo stabilnost, sigurnost, gradimo prijateljstvo u ovom našem regionu, znam da ćemo obezbediti za svih građana bolju budućnost ovdje kod kuće, kod domaće ognjište, a biznismeni da može slobodno da sazdaju profit radnih mesta, da participiraju naš bruto domaćni produkt i svakako da stvarno dokažemo i zapadnoj Evropi da i Zapadni Balkan je Evropa i imamo šta da damo Evropskoj uniji. U tom svetlu ja sam uvek radostan kad sam u Sarajevu, da znate jedna stvar, nikad više Balkan neće biti bure barut, Balkan bit će evropski, onako kako što zaslužuje. Produžavajte da nas ohrabrivate, nas političare, a mi ćemo vas i tekako dobro služiti, za da naši građani na kraju imaju benefit i korist od toga. Hvala puno, da živi Bosna i Hercegovina i Sarajevo i cijeli ovaj naš region. Hvala.